tugasnya pada wis urung. Hah? Tugas apa? Matematika. Ya sih wes. Parah sih Nis. Ya ini juga. Mana tuh Kak? Gue ini bener-bener. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Terakhir materinya apa ya? Konten PR Bu, matematika. Wis pada dikerjakan urung PR. Sampun Bu. Sampun. Derek Bu. Ya wis. Jajal sama gimana? Kok dibahas bareng-bareng kawe. Nggih Bu. Bocah-bocah, wis ngerti urung materine? Ketemu. Derek Bu. Jajal. Ayolah, jelas nama nih. Sini di guru kae. Tinggal Helio. Aku udah minta lah, terus nggak baca. Yuk, kamu mah. Oh, jelas. Dadah. Siapa gue sing DMI? Kok ngerti apa namanya? Senang aku sih kayak si monyong sing kenal. Jajal, dalam mesin, bakal ada yang ngerti. Siapa? Orang ngerti gue ya? Katanya orang ngerti. Jen, siapa sih kie? Jedel nen, bilang bakal ngerti. Bilang. Siapa sih Kie? Dia mau jelas temen, seneng bok ayar kok. Iya, Lah, pikir lah kali nanti sentok. Iya, udah sama cerita. Hehe, kau ingin dia yang maning, jenangan ganti, yang terus kok. Hah, serius apa ay? Gak mau dibawa terus? Mas pampa apa berarti? Iya, gak mau diikuti we. Ah, jenangnya gak gani. Yang nih, gontor ya nih ya. Ada sih. Ih, gani kan sebenarnya si ay. Bisa ngirim nih kok kayak mayu lah, berbaik kelasnya lah. Kurang aja banget ya. Pengen pakai kodin, ternyata kayak 40. Oh, ya saya kan Yuk, aja. yuk, yuk. Yuk lah, kurang aja. Nah, Oh, Iya. gimana nih? iya. Kita sih. Iya, benar. Kita selalu ngebahas. Apa ya, Mbak? Mana sih jenenge gani apa ora? Yang darat kali. Gani kayak sebenarnya Iya, sebenarnya. Jadi baterainya mana sing DM, sing profil karo jeneng IG-ne kowe pada karo kok. Karo buku dan plastik napet kok kudu. Tipe bodoh ya. Udah, Mbak. Yang Bisa baru dalam- kenal Mbak ini siapa? Bisa nang IG-ne buka. Ya. Iya lah, Udah nangka ya. Bodoh ya. Dia pakai udah. Ya wis ngapurane ya. Ngapurane ya. Suwun. Ya. Suwun. Iya, Kesana ya. Masih ada.
Bisa apa ya? Tapi ujinya ragu. Iya cuma ragu. Soalnya persis banget ya kok. Apa yang kita lapor kemana? Ya udah sih, ayo. Yuk harus sih lah. Yuk, rencana apa? Yuk. Surveinya kayak Oh ya, ini siap ya. Buana. Oh iya, Buana. Niki Bu, Ayla nonton PKW sakedik, kita badhe ngaturaken. Oh iya, ya wis yuk, ceritanya ini gak gitu baik. Gitu. Yuk kepriwe Nena, Ayla ceritanya jajal cerita kena. Astagfirullahaladzim, bahaya temen ya ke bocah. Ora bijak neng golek kena sosmed. Kados niku, Bu. Kula nyuwun saranipun saking Ibu. Ya wis, muka tek omongna maring bak Fikri lan Rizkia ben bisa ditindaklanjuti. Nggih, Bu, matur nuwun nggih, Bu. Di Kita pamit. nggih, sari. Di Sugeng Enjing murid-murid Sugeng Pak. dinarke pelajaran geografi lan materine iku pengembangan wilayah. Tugas sing didawi sampun dikerjakan nopo dereng? Dereng Pak. Dereng. Salah detail Pak. Bagian rektor mungkin. Sing sebenarnya Pak. Kula Pak. Di Pak. Halo kita. Assalamualaikum. Selamat Bu. Iya, nggak mawon ay. Ibu. Ayla jajal ceritakan priyo masalah iki bisa kejadian. Kula nampak DM saking akun sing asmane sami kados sareng iki. Isi DM niku ana sangat Bu, Pak. Lan kula risi teng mriki kula nyuwun tulung marang Pak Fikri lan Bu Rizkia kanggo Mas Fikna sing DM niku larang iki napa sanes. Wah, hampir isi berarti ini separuh banget kok. Iya bener Bu. Jajal Ayla tunjukna isi Niki Bu, Pak. Astagfirullah, ini parah banget ya. Udah ditindaklanjuti. Kenapa? Bocah zaman sikir bisa ngomong medsos yang bener? Bener, berarti jajal tidak pernah akun IG-nya gue masikna. Iya Pak. Iya Pak. Nah, kakak aku nih dia, Iya. berarti udah gak di sini ya. Berarti udah ya Pak? Di udah. Ya wis, kayak gue, gini bisa balik nih kelas balik. Atau suun nih Dani. Ini Pak, Bu, sami-sami. Kursian kok, dia gawe yang baik. Ini oh nek si gani mikir udah ganti dia ini tas saya punya. Mengko kok dari maning baik, mengko bapak kan ngirim link supaya ngerti ide saya gani sing asli. Lingipun kados napa nggih, Pak? Ya kayak link biasa. Mengko kok pasti kena baik yakinan supaya kayak bocah ngeklik link gue. Nah, bisa gue Pak. Ya wis, mengko Ayla deh maning gue, mana festival bisa langsung lapor. Oke, klinik kelas bersekian, nggih. Terus Ellen bisa melanjutkan pelajaran ya. Mengko bapak kirim linknya. Nggih, Bu, Pak. Matur nuwun nggih, Bu, Pak.
siang murid. Sugeng siang, Pak. Pak Guru, badhe lanjutan materi sing ini. Iya, Pak. Setelah Jawabannya sambung kan badai dan air langsung. mana kita? Bisa. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Bu. Iya, mau naik. Ibu. Ki tadi wis klik linge, jebule susi bakal ngerti identitasnya kok salah siji batin lanang kelasmu. Hah? Sinten, Pak? Mungkin metune jenenge Dava. Oh, enjing. Sawak kulo piket kali Dava. HP ini pun Dava kulo tingali. Lan enten aku nih lagi. Wonten DM penugi. Nah, berarti pelaku aslinya gue Dava apa aku bukan nih? Iya bener banget. Ya wis ayo lah siki balik kelas bae. Terus celupna Dava kon ning ngene ya. Ih, Pak, Bu, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Konten apa nggih, Pak, Bu? Jadi ini kan anak kesalahpahaman sing kaitannya karo Ayla. Kados napa nggih? Kayak diwaca. Ya wis langsung jelas bae sing jujur. Kenapa kok kayak kue? Kalau mboten niat kados niku, Pak. Pokoknya keterlaluan dah. Alasannya kepaikan lu apa sih? Alasannya kula amargi kula namung iseng mawon, Pak. Iseng tapi ora mikir namung sing kok iseng iki. Ora bisa nganggo medsos sing bener apa priwe? Ngapunten, Pak, kula hilaf. Gila. Nganggo apa sih bener? Nah kayak keluar jadi apa kok? Dava, Pak Guru kalau Bu Guru ora tau ngajari muridé budaya emong sekarang kedewek ya. Ngapunten, Pak, kula mboten badhe atus menika malih. Kok ngerti ra sih? Sing kok wis lakukan kuwi baik banget. Ngertos, Bu. Bapak orang ngerti kenapa kok bisa mikirnya gue. Siki, Bapak mau kok gue masalah maning. Kok bener lebih bijak ngomongin medsos. Betul ora gelem ya nek ana murid sing ora bijak ngomongin medsos. Gitu, Pak. Kok udah ngerti perasaan Ayla kepriwe. Moga-moga Ayla gelem ngapurani kok. Miturut ibu sih angel. Soalnya wis keterlaluan banget, Pak. Apa maning kok nganti gawe nih akun anyar sing mbok nge-DM Ayla maning. Kula mboten enten niatan kados niku. Ya wis, mengko balik sekolah, kok ketemu Ayla kang dalam kapura. Apa kula badhe dipundhalaken, Pak, saking sekolah. Ora badhe ditokna, nyesuk bapak utawi ibumu kon rawuh ing sekolah ketemu bapak. Nggih, Pak. Kula mboten ngulangi malih. Kula bakal langkung bijak malih kangge migunakaken medsos. Ya wis, balik ning kelas ber. Nggih, Bu. Pak, matur nuwun. Nggih, salam. Iya, napa? Jelasna sing tem-tem niko sebenarnya gue nyong. Iya, nyus ngerti. Ya nyong jaluk ngapura banget ya. Nyong ora sengaja. Iya, so maaf, nah tapi kok kayak gimana ya? Ya sun ya. Nyong ora bakal kayak kowe maning. Oh, kudunya lebih bijak menggunakan HP. Ya nyong ngerti. Biasanya untuk balik sit ya. Ya sepisan maning nyong jaluk ngapura ya. Hati-hati. Ya Allah, nyong nyesel banget wis ngelakuin kayak kiye. Nyong wis iseng ming wong tanpa mikir nak perasaane wong sing tak isengi. Nyong ora bakal ngulangi ki maning.